Ay nako ni Irogi nga ibasa dati napadayawan nga surat nga may kanbiyag ita nga malem. Ti problem of the day ni Ricky iti Ilocosur ana pauluan iti ibung. Sagudayan nga rod ti surat ni pagayam a Ricky. Dear Cousin. Sakbay man ngayon nakiburay ti pakasarita kasinyong idanon ko man ti nalaos unay nga panagyaman ko ken kada kayo amin nga agserserbi di Emergency Studio ti paningipapaayo ti liwliwa kada kami iti naldaw-aldaw mabayin kadagiti na dumaduma nga programa yo iti Facebook. Kat sabi ko ma tadda kay iti nasayaat nga kasasaad. Kasabay kablawak dagiti padak nga agbibuya ken nangruna dagiti naayat sponsors yo. Baruak pay idi mahilig akon nga agbuya kadagiti live streaming yo nangruna kadagiti letter reading programs yo ken ni Dadim wenno ni Manong Nemi. Aging gaita nga addan pamilyak na esemak pay lang agbibuya kada kayo. Ngem Jack Pulos impagarup wenno ni Namnama nga makapagsurat aktumet kada kayo nangruna iti programam nga adda iti itaklin nga parikot. Wen kasinyong addaan iti parikot iti agdama. Ala ibagakon. Problemak iti agdama, problemak ti agdama nga pamilyak, ti asawak, ken ti duwa nga anak mi. No kasano nga napasamak ti amin ken no kasano nga naaddaan nak iti parikot. Irugik man nga isalaysay kasinyong idi agdaddato nak paylaeng ken ni Mylene. Agdaddato nak payla idi ken ni Mylene uray no addan agpitpitik iti tiyan na. Sigurado ka ka di Ricky? Italaeng nga makunak nga sigurado ak iti mesa nga banag. Nakaikid den akon nga aklunek ti adda iti tiyan mo. Angin baka no nabigla ka laeng. Saan ka nga rumping nagpadalos-dalos iti desisyon mo nang runa ket nang runa ket saan mo nga baagi ti sikog ko? Iso nga rod ti panangipaneknek ko ken ka ti panagayat ko, Mylene. Nga uri no amo ka saan ko ako ti sikog mo. Nakasagana nga mangawat, nga mangaklon, nga mangibilang to akas bukod ko. Nalakam nga ibagaday tariki. Ang amangan no, kamaudyanan na agbabawi kan tumatlaang. Saan? Nakasagana nga mangyam amuking ka kadagiti naganak kanya. Nulakid di aklunan nak. Nulakid di ikan nakiti gundaway ko. Paneknekaking ka nga napudno ti gagar ko king ka. Ipatpatig ka, Mylene. Ricky, amo mo tinaglabas ko. Intarayan nak ti ama ti sikog ko. Gaputa, mabuting iti responsibilidad. Siyak sa anak ka mabuting. Ha? No di kat adda nga mangpatibker kanyak. Nakasagana akon nga agbalin nga padre de pamilya para iti agbalin nga pamilyatan no bilang laeng. Ricky, no pa'y maragsakan di pusok nga makangig kadagita nga balikas mo. Maama ka amangan no. Amangan no anya. Amangan no agbabawi kan tulaeng. Ha? Kasano no maamuan dagiti nag-anak ken ka nga saan mo nga putot ti sikog ko. Maawatan dawit siguro.
Di mo laan mo ah. O di, uri saan tang ibagbagan? Nga, uri di ta ibagbaga katakwadan. Nga sa bali ti ama ti sikog mo. Yan tangay akwek mo ti responsibilidad. Yan tangay ibilang kong tuwad nga akas bukod ko, akas nagtaod kanya. Saanan nga naskin nga maamon pa'y datatang kinanang ko. No pudno nga putot ko no saan ti sikog mo. Anya, di kaya't mo asawan. Ilimid ta kadakwada. Wen, makaamu ka, Ricky. Ha? Anya ti kaya't mo asawan. Nulakid di tong palim ti karim nga. Di nakto baybayan. Umanugot ako nga makikalay saking ka. Agpaiso ka di. Agyamanak, Maylin. Agyamanak ta inaklon mo't mutlaing tinidad daton ko keng ka nga panagayat. Agyamanak mo, Ricky. Tanawan ka, Jack. Jack, amo na niya therapeutic. Gaboy, di ka sa saad ko. Saan ka madanagan? Di kan tubaybayan. Di kay tubaybayan iti agbalin nga anak ta, Maylin. Tang, nang. Oh, anya day jay barak. Pagmata, nakapaglalang lang tayo. Ngamin, at nasisita nga ipudnok kada kayo. Anya day jay barak. Bagam ka day nga makikalay sakan. Amumon tininubyam. Agpaiso ka diti ko na ni tatang mo, barak. Nga adang kaayan-ayat mo. Kasla ka man lama, mamugto tatang. Anya. Kahit mo saon, napugtuak. Hindi kahit mo saon, barak. Makikalay sakan. Inyang angaw ko laing mo't barak. Diyak ba't mo nga isugayam ti ibagam kada kami. Kim awam mo tinadamdamag me, nga nubya mo, no awam mo tinyam amom kada kami nga kaayan-ayat mo. Wunyag pa isaw. Ricky, barak. Baka mo't no nabiit kay pa'y kadayta nga babae. Sige dalatan nga, nagdesisyon kayo nga, agkalay sa kayo. Nabayag kami nga gamam mo kini Maylin, nanang. Maylin gayam tiragan na. Ada ka di amamom nga Maylin, dito'y lugar tayo, bakit? Maylin, ada angam bakitan. Ada Maylin ngim naasawa, ada ngim no balasa nga Maylin. Saan nga taga dito'y nanang? Tatang, ay saan kaya mga taga dito'y? Amangan no kaubraan na. Kaubra nga agpaiso nanang, tatang. Ay, di tamot amon dagiti kaubraan na ngamin lakay. No kasta nabayag kayaon. Nabit pa'y nanang. Ngim nabayagan nga, agay ayatak king kwa na. Anya. Angim, inaklon na kan kasta kat ingkadeng mo ti paragkalay sayaw. Uwin ngagpaiso tatang. Kat dawati ko mati permisyo yo. Ngay kalay sa akong ti babae ngay ayatek. Tatang, nanang. Saan ka di nga nabayagan nga ibagbagamil king kaday tabaraw? Nga agsimpa ka mo tinitibiyag mo. Narigat no trabaho ka nga trabaho. Tayak pagsasaon nga awan ti serbiti. Gagat no awan ti bakat. Kan magagaran kami mutin nga makakita nga ada ti katakunay-nay mo itibiyag. Naragsakag no kasta. No kasta. Iyam amok tungod kada kayo, tatang, nanang. Ay, rumbag na laing nga barak. Iyam amom kada kami nga umuna. Tapno mapagtutulagan tayon ti panagkalay sayaw. Madati rumbing nga mamuan yun, nanang. Anya day, Jay?
At dan bunga ti ayan ayat mi kini Maylin. Anya? Anya, masikaw ti kaayan ayat mo. Nasikugamon. Isu nga ikalaysam kasta ka de, barak. Huwag nga agpaiso tatang. Ay kitrumbeng nalaing nga ikalay no nasikugamaw nga kunam. Huwag nanang. Tatang. Ay kit nasaya at nukas ta barok. At danto na po kume, saan ka di bakat? Ayun lakay. Wen, barog. Magagarang kaming kinitatag mo nga maadaan iti apo kumiking ka. Agyaman nukas ta, tatang, nanang. Ang sigurado ka di, parang Ricky nga. Ipatpatig na kamatan ni Maylin. Panagkunak, parang Louie. At damat ang remusing nga panagayat na kanya. Saan ba't nga umanugot nga kalaysa kami no? Sa anak nga napatig king kuana. Wala ang tikait ko sa parang Ricky. Ang mga nukapit sa patalimlaeng ni Maylin kaputa. Siyempre masikog. Awan siguro true pa nga isarang na iti pamilya na wano ikating iti kabagyan na di lugar da. No awan ti iyam muna nga ama ti sikog na. Mabain siguro nga agbalin nga wano aganak kabalasang agbalin nga disgrasyada. Saan mat siguro parang Louie? Tamarik nakmat. Maragsakan mo ti suna nga makipagkalay sa kanya. Nangro na idi ibaga. Nga ibilang kunto ti anak na nga kasbukod ko. Wala ka sapay ko paring Ricky, ta saan ka nga nagbindot ti pangadeng mo. Ta syempre, nabiit kay paymat nga, nabiit pa nga nagbaling kay nga close kay ni Maylin. Sa tandaanam. Si imatang ka idi, bayat nga agtabtrabaho tayo. No kasano nga, umay itulod ken sukunen day kayan ayat na idi wano day dinobyo na. Sigurado nga adun din napasamak kadakwada. Adun din naglabasan da. Sana intarayan hindi nasikugan na. Awan kanyak tinaglabas da, paring Louie. Tingor ko na ti kanta nga awan patig tinaglabas. Tanit tinapatig kanyak. Ket ti agdama ken ti masangwanan. Ket saan kunto nga aramidan tinaramid de dinobyo ni Maylin ken kuana. Ipatig kunto isuna. Ipatig ko iti agnanayon ket saan kunto pulos nga baybayan. Alawod la. Sa gayab kadwaan og kalaysa kayo. Ket sapay ko ma. Tawa saan ka nga nagbidot iti pangadeng mo, paring Ricky. Sapay ko ma pare. Saan ka madanagan? Amon datatang ken nanang nga masikog ka. Ang imbagam nga sikati nakasikog kanya. Saan ko nga imbagam kaawatan nga. Maawatan dalatan. Iso nga santan nga naskin nga ipudnupay nga saan ko nga maputot ti sikog mo. Ang maamuan danto nga ta. Saan mo't siguro? Nangruna no, kayong ingas mo ti ipas ngay munto nga anak mo. Tapno sanda nga pagkatapan. Kasta mo na iti tagargar mo. Nasingpad na tatanggan nanang ko. Iso nga manipo dita. Rugyamon di makibagay kadakwada. Kaya into no makapagkalaysa ta. Agdeden na tayo to, iti may mesa nga balay. Ket danto tatanggan nanang, ti kadwam dito balay, bayat nga inawam, ti agbalin to nga anak ta, Maylin. Alang arod, sumrektan,
Sumrektan. Iuray da ka, datatangken nanang. Ay, baraw. Nang, Magustuha. Ti kaayan-ayat mo. ah, talaga? Wan, nadayaw. Ken nagagat. Amo na mo ti nakusamot nga nagidaliman itinalpas ti nga nangan. Hmm. Saya at no, magustuhan nyo ni Maylin nanang, uri no damo yung maamam mo isuna. Mariknak. No nasaya at ti maysa nga tao wenno saan. Amin nga panagis-isem na. Magustuhak unay. Maragsa ka na. Tamaadaan kaminton kinitatang mo iti apukaw. Maragsakan ak nanang. Tamadanak to ni tiputot. Agpalinak to nga ama. Sapay ko ma. Taagbalin kanto nga nasaya at nga ama iti anak yo ken ni Maylin anak ko. Ken agbalin ka nga nasaya at nga asawa ken kuana. Kasta nga talaga ti aramidik nanang. Jack to baybay andag iti aginak. Ken nayunan minto pay ti apu ko yo. Ay, uray saanan baraw. Anya? Umanay ka niyamin, kada kamin kinitatag mo ti may sa nga apukaw. Uray saan yun nga nayunan, no marigatang kayo. No lakit di umanay kada kayo ti maysan, umanay mo't kada kamin kinitatang yaw. Angam naragragsak no at ado nanang. Anya? Wan angem. No may salaang. Alakit awan ti mabalin. Naragsak kamin tulat basta adda apo kumen. Alawin nanang, kay maturugan. Sumarunak tumatay. Ay nahawak makaayayong nagpaiso ti apukaw. Ala, alwatan nyo ananang. Amuyo ka di pa iti agsakro iti ubing. Ay amok pa'y apay. Gaputa bakit akon, manalipatak ko man. Damo nga po ko yo. Ay, makaayo sakit elek nga elek. Ay, chigi chigi. Oh, baby Chloe, apo ka. Maragsakan nagtanaragsak kayo. Nga nadaan iti apo ko nanang. Uray ni tatangyaw. Ay na, kay ayo na maut. Agad, sakbay nga napan ijay talon. Kung inububa na pailaang mo't ati apo ko may. Kahit kumusta mo't ni Mylene. Nasakit ka na pala ti sugat na nanang. Sabi ko matag sayaton ti kasasad na tirik nana. Ako nana. Lakid di mayaton ti bagina. Kahit na kanto tagsubli ti trabaho na. Ijay opisina yaw. Adda ka no pagkakaran ng nanang. Anya? Unay mo tan. Kaan anak na pailaang. Panpanunutin nanti pa nagsubli na iti trabaho na. Masayangan nga ta ti interpos na nanang. Masayangan nga ta iti trabaho na. Kada ka no nang irekomenda king kuana iti sabali a kumpanya. Nadagdakkel ka no ti sweldo na. Ngayon iti sigod nga nagtrabahuan na. Di dakdakkel to ti sweldo nang imitisi ka. Uwan nga agpaiso nanang. Saan ko nang kinontra? Ang mga no isot pagapaan mi kunak. Kasano nga rod ti anak yaw. Adda kayo mo't nanang. Napigsa kay pelaang mo't ako nam. Alakit kayat ko kay ayok unay anak ko. Ang kasla na sa paunay nga agsublit trabaho na.
Amom ti ubing akit kasapulan na latamat ti susto nga nanang na. Ah, ket agtrabaho lang mo ti aldaw nanang. Agawid mo dito ti malam. Agpatpat nagtumad. Isot mga laga kini baby. Da kayot makaamoy ti aldaw. Nimit mailin. Into na makaawid dito balay. Alakit no isti pangeding yo akit nakasagan aklatamot nga tumulong kada kayaw. Ang kumaakot palabsin nyo pailaeng ti sumagmamano nga bulan wano ura into no adam may sa tangaw may sangatawan ni baby. Nakaikadingan ti asawak nanang. Narigatan nga. Agbaloy ti panunot na. Kung masayangan na ti of offer da king kuana nga trabaho nga taktakil ti masweldo na. Ala sige. No lakid di para iti pagsayaatan ti masagbayan ti apukaw ti panpanunutin yaw. Ala, yan tangay na pigsaak pay laeng. Siyak to nga rodin di makaamo kini baby Chloe. Ay, gusto na. Di ka mo lagtal na anak ko. Na, hindi ka pa naman nung katawa. Ay, makayayo nga talaga ti apukaw. Ape nga nala daw kita. Mahal. Nag-overtime kami, mahal. Saan ko ka di nga na-message king ka? Saan man? Kinagpaisuan na, tawagan ka itay. Ay, naka-silent siguro ti cellphone ko itay. Saan mat nga mabaling nga aramati ti cellphone ko, no ka busy mi nga, agikam kamakam ka dagiti, ilipas mi nga report. Kastaya, nangangga ka din. Agidasarak mo ka. Dagad dantan. Inuray ka nga talaga. Ay, nangana kon mahal. No di ka pinangan, ingkalata manganan, te agpiles, agsukat. Tamdamdamay, naktaglabar. Masansan mo ti pa nag-overtime yun Kasapulan, ado ti awat mga projects. Kin may isa, ada iti panggap ko nga agpa-i-promote pa iti posisyon ko. Tapno dagtakkel ti masweldo. Iso nga naskin nga ag-overtime makakanayon tapno no makita mat ni boss ti effort ko. Tapno siya ti ipang pangruna na nga i-promote saan ka di. Wamot kid di sige. Ang kamanganan. Tayo nakagsukat. Sige. Ay, baraw. Sarita ka man. Anya da tatang. Kanayon mo't nga siya ti umununa nga agawid dito'y balay manipo dito'y trabaho na. Kanayon mo't amarabyan ni Maylen nga asawam. Asidigmat, ay pagtrabahuan na nga may ti pagtrabahuam dito'y balay. Kuha tatang. Masansan ngamin ti pa nag-overtime da. Takayat na kano nga, da kano ti vacant position nga nga may ti position na. Kaya't na kano nga, agpakitang gilas iti boss da. Kaya't na ti ma-promote. Kastaya. Ay, lakit di saan nga maka-apektar iti langin-langin nyo nga gasawa. Tila kanya kagad. Panunutin na kumamay nga niya tatang. Nga adamot nga ikandan ti oras ti trabaho nangim ti anak yaw. Tang. Adamot ki din inanang yaw, kaya naman. Di kanyak laing agad. Sa bali laing ti panang taripato, ti mismo nga ina ti ubeng. Sa pulin mutket ni Chloe nga apukaw ti inana. Baring no, ito no ma-promote so na tatang. Santon nga masansan nga overtime. Alaga baring Baring laing no.
May kanan tumutan ti oras ti anak yaw. Nasaan kat nga ado ti oras na iti trabaho na. Alay bagak to tatang. Pagsaritaan min to nga agasawa na itang abanag. Oh, nagapom na nang. Ay, napanakin jay ili barawk. Oh, nagadumot ti awit yung anya di kita. Nagatagak man ay, ti para iti apukaw. Ah, Ingkatangak iti diaper na. kat adamot ti gatangin mi adaya per na nanang. Ala, bebe, andak kadlatan barok. Tapno ado ti diaper na ti apukaw. Ah, Kumusta ti apukaw? ay kat maturog nanang, napaturog ko itayin. Ay na. Gimatagak pa, kadigiti bado na. Aya, At dadigiti madakilan na, dadigiti eksakto kinkwana. Gimatagak pa iti sapatos, sandal, medyas, nakadudita. nangalan nyo ti kwartayo nanang. Kat, biniktak kumot, dati tubong ka. Dati tubog yung nakabaybayagan. Wan! Aya, alam mo nga rin nanang, agyaman ka. Agyaman ti panagipatigyaw. Kani baby Chloe. Siyempre, ang ipatig ko tapo ko garaw. Gapo taputot mo. Uwan nanang. Ulitik tagyaman nanang. Alang araw, tayo ipak ni dagito yung ginatanggaw. Tayo ipapadas kunduking kwa na ito nung makariing. Mahal. Mahal. Um, nakita mo dagiti ginatgatang ni nanang para kini baby Chloe. Ay, saan pa eh? Anya di kasi ginatgatang na. Ah, ginatgatang na nga gamit ni baby. Di matang pa iti diaper. Alakat na sayat, Hasta una iti panangipatig ni nanang kini baby. Uri ni tatang. Kat, Kaslam akong konsensya. anya? Ngamin. Pagarup da nga. Apo ko da nga agpaiso ni Chloe. Mahal. Saan ka di nga nagtulagan ta nga? Si ka nga mismo tang ibaga nga saan tang ibagbaga katakwadat kinapudno. Yan tanga ibilang momot ni Chloe nga kas nagtaod king ka. Uwan ng kaslam akong konsensya ag no magit-kitak no kasanot kinaragsak ni nanang. Ay nga. Saan ka nga makonsensya? No talaga nga ibilang mo ni Chloe nga kas nagtaod king ka. Rumbeng nalaeng nga panindigam nga sikati akin putot ken kuana. Kasanong ko no maamuan to ni nanang. Sigurado nga maluksaw. Kat saan naman ka maamuan no awan ti mangibaga ken kuana. Datalaeng ti makaamo. Saan? Ha? Saan lang nga data ti makaamo? Ricky, Kasano no? no panpanunutem ti amawi no ti ususto nga ama ni Chloe. Saan mo nga namnamaan nga agpakita pa day nga tao? Huh? Ngamin, awan iso na dito yen. Namin pinsan nga nagpukaw. Takabuteng na ti responsibilidad. Nga ta. Kasladyak amo no. Diyak lang mo taramidig no. Maamuan to ni nanang. Ni tatang nga saan da nga pudno nga apo ko ni Chloe. Diyak amo no. Kasanot agbaling nga reaksyon da. Saan mo nga panunutin, data, mahal? Siguro santo lagtal na tiriknak no. No, anya? No maadaan da iti tipod no nga apo ko. Ha? Anya?
Siguro no, maadaan ta iti anak. Ah, ti ket mo sawen no makaaramid ta iti baby. Natalged to tiriknam kunam. Una, siyempre, adanton di pudpud no nga apo ko da. Lumag-anton tiriknak. Um, ah, anya nga ro ti kahit mapasamak. Di agaramid ta. Ay, di talat na panunot ko nga solusyon. Maylin, mahal. Tapno no sa anak nga makonkonsensya. Sa anak ka magilgilti, tunggal makitak ti kinaragsak datatang ken nanang, tunggal ubbaen da ni baby Chloe. Tapno na talged tiriknak. Nga, apo ko da nga talaga. Ti ay aywanan da, ay, ti ipatpatig da, nga apo ko da. Mm, ang kasanor ti trabaho ko tumanen. Alam mag-resign ak tumanen. Sana bale. Kabailak mo nga biyagin kayo. Adamot na talgid ka trabaho. Ni Ricky, pangasim ko ma. Isulat na panunot ko nga solusyon. Tapno na talgid tiriknak. Mahal. Ti panagaramid ta iti bukod ta nga anak. Ti pudno nga apo ko datatang ken nanang. Ti mismo nga nagtahod kanyak. Sige. Umay ka nga dito yan. Ay! Gari ka. Gari ka. Oh. Agyaman ak tayo manugot ka. Nga maadaan tamanin iti anak. Ngimita. Deti pudno nga agbalin nga apo kun datatang ken nanang. Sigurado ka kandi, Ricky? Sigurado ako. Kasano nga ro din no jak kayo resign. Kaya nga ta ni nanang nga agaywan ti tuwang ubing. Saan tumot siguro nga narigatin nga aywanan ni Chloe. Saan mo pa nga saan namot pa nga mabayag mo't pa nga ipaskay mo no bilang laang. Sa bagay. Ken mabalintanton nga mangala iti yaya na nakabadangan ni nanang. Uwing gaya. Mabalinta mangala iti yaya. Nga isuntot mga iwan kini baby Chloe. Ket ni nanang. Ket ag-focus to kini baby Joey. Joey. Siyempre, lalaki mo ti kahit kung sumarunong anak ta. Joey, Chloe. Tapno nagka-rhyme. Mayat mo. No kahit mo, Louie ko nakumaa. Ngayon Louie ti kaubraak. Kumpadrek. Joey latan. Sige. Sikat ti makaam mo. Oh, agure ka. Tapno sigurado nga lalaki. Oh, nga ro ti asog mo. Oh, saan nga Anya, di ka maawatan, mahal. Bayat nga raramidin ta. Bayat nga raramidin ta ti agbalin nga may kadwa nga anak ta. Wano bareng bayat nga raramidin ta ni Joey. Oh, no kwa ti iyasog mo. Api nga Api ta Oh, tapno lalaki. No ngamin babae. Nakalalam da kita si Ricky. Aman, asla da nabuyak nga kasta. Kasla dia blood type nga nabuyak nga Jerils ni yung. Nugayam ti asog dagiti naganak. Isumot no kwa ti blood type ti agbalin nga anak da. Still adda mamatmatika mo't ang angaw nala dayjay. Ikasano nagpaypayso. Ket kunana pa ni kasin yung. Kano ti ihasog mo. Tapno na kasta, lalaki. Api ko mga lalaki no, ket babae mat no ket di ba? No panaganan da dagiti ubing. No panaganan da dagiti anak ket. Usually, no ka ti maudi nga letra ti nagan ti lalaki. Ha? Kasla ko Rico, Mundo, Pablo.
Nemesio, Melesio. Ah, ket no isumad dati Melinda, Alicia, Anastasia, Junicia. Ang nagets ko, ay na nagkorni mo dati. Ket man ano no, surutin ta. Iso nga, ti hasog mo. Saan nga Tapno lalakin to, ti agbalin nga bunga na. Hmm, mabalin ka di. Ket depende, ano anyamat diri natural nga rumor nga asog ko sige, sigurado nga ti asog mo. Ah, mm, ni, ape ako na. Gabo siguro ata, di pa isimrek unay. Siguro isagad ko ket ko nam. Kasla ko. Oh! Gasjay. Di ba? Oh, oh, palalam nagsakit. Ay. Tamog nagpepeso itahin. Ala ka din. Wen ka din. Ti iasog ko. Uray no jak nga mati dati bagbagam. Nganoan niya ti asog ti babae ket nakadepender ti wenno ti agbalin nga anak ket nakadepender ti asog idi mararamid. Ala sige pagbigyan kan. Agyaman ak mahal. Alang aro de. Ay, agmula ako ni Tibin Ket aramiden tan ni baby Joey. Ket ape nga ro Joey. Dapat omot ti maudi Ay, winaya. Ang intap na no ka, kuan ni Chloe, Joey. Ala sige, makaamukan. Basta ti asog mo mahal. Wen ko naklangaro din. Yeah. Nene, amat. Ay, so, naigawit basta. Mahal. Kasi lang maditi nga asog. Ay, mayat. Ala, kunam. Ang mga gat mo babae manan. May meto lalaki tap na lalaki at babae na lalaki. Kasta. Kas na nagbain no da makangeg. Saan? Mati makangeg. Pabayag ka kadipay. Dandanin. Iso nga. Sagad sade mo ti agasog iti ni amot din na udi. Awan ka di ba ti asawa baraw? Pengarod na nang. Ay, kanayon malaeng nga maladaw. Imbagak pa nga maditi bagbagek. Ket marigatan akbat nga mga iwan kini Chloe. Da kanunaskin nga ilipas da jay opisina da nanang. Sa nabalit adak mo tituyen. Kailan ta giddan, kaya maturugan nanang. Siyakot mahamog ka ni Chloe. Ala, ang bagmagaamot ni Maylin Baraw. Tapos saan nga masansan nga kasta ti mapaspasamak. Arig na adadon ti oras na iti trabaho na ngimiti bukod na nga anak. Saan nga nasaya at ti kasjay? Alawon nanang. Kasaritak to. When ang adamot point ni nanang mahal. Alangan mo't nga bebe ti trabaho. Ket isumot ti pangalalantat pagbiag ta. Adamot trabaho, adamot sweldo. Wen ngam dakdakkel ti sweldo ngam iti sika. Ket no kayat mo, sika ti agrasahin tapno sika ti agaywan. Ay, saan na mabalin siyak ti lalaki, siyak ti rumbeng agbalin nga breadwinner. Ket kasano ti trabaho ket.
Ala, uri ta dandan niya mapromoten. Sa anak tumot siguro nga, kanayon nga overtime man. Ibagam kin nanang angan anusan na pailaang. Kung nakmatkin ka nga, mangalatan iti yaya. Narigat nga dagsapol iti yaya. Narigat nga italtalik, ti ubing iti saan ta unay nga maamu nga tao. Kaya di mangalaka ka dagiti kabagyan. Mangalaka ka dagiti kabagyan nyo. Ultimo kabagyan, narigat ka pagtalkan. Ay na, sa balilaeng, sa balilaeng ti pudno nga ina ko namanan. Ay na, dagulit ka mat. Ricky. Kanya? Diyak kahit nga pagsaritaan dayta. Nabannog ka kiti trabaho. Makaturog akon. Umuna ka maturugan. Ay, unay matan. Oh, saan ka kadipay ka maladaw? Apay nagbeg ka nga mangan. Apay nga napusyaw ka. Apay nga. Anak ko, agdul-dul ka matan mahal. 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 Okay ka lang? Mahal. Oh, okay ka lang? Apa anak kinuam? Iyak ka mo. Basta biglalatan nga. Nagmaditi rusok ko. Oo. Nagmadit pa nagangot ko kaniti makan. Saan nga tanga? Kaano tinaudi nga nadatngan ka? Masikugak nga ta. Depende na-delay ka di. Jack pegi din nalaglagi. Jack pegi din napupuutan. Gaputi kinabisim iti trabahom dayta. Nga di mo pa'y ammo nga na-delay kan. Nga di ka nadatngan iti naudi nga bulan. Agdadagsin ka siguron. Mahal. Sa bagay. Kasto yung tinariknak, edi nagsiko ka kini Chloe. Nukasta. Adan bunga ti ayan-ayat ta, mahal. Awan datatang kinanang. Kaya nasawin. Adan ton pudno nga apu ko da kadata. Kanyak. Ang naskin nga paniknikak pa'y laang no pudno nga masikugak. Agot mabit laang. Inakalaan niti pregnancy test kit. Ada no ko, adala ta pundok di chay. O sige, tapno maamuan ta, no pudno nga masikugkan. Tang. Ay. Nakasangpot ka mo't gaya mo baraw. Sumrikan. Ang agin inayad ka at maturog ni Chloe. Katusang ka no, mariing mo isunan. Nagrikat ko pinatpaturog. Ti apo ka. Sanak mo't pagkiti nga sumriktang nang. Dati nasisitang ibagak kada kayo. Aday pudnok kada kayo. Anya dayta. Anya ti pudnom kada kami baraw. Dati good news ko kada kayo, tatang nanang. Sigurado nga maragsakan kayo. Anya nga ruday ta. Lagad day, irapraping ko na giti manukaw. Irapraping ko mat ang asikasun ng giti mulak. Isarding nyo pala datong ubrain nyo, tatang nanang. Tanasken nga dinggin nyo, ti ibagak kada kayo nga good news. Anya day ta nga good news. Manayunan ton ti apu ko yo, tatang nanang. Anya? Pudno tinangigan nyo. Masikugmanan ni Mylene. Adan ading ni Chloe. Adan may kadwa nga apu ko yo.
Ah, 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 kasano? Anya nga kasano natang? Masikog ni Maylene? Una nang. Siyempre. Kasano nga nagsikahog? Anya nga kasano? Kaya siyempre. Nagaramid kami ti ubing Kas pa nagaramid mi ide kini Chloe. Imposible na ita baraw. Anya? Ay Barawk. Sigurado ka kadi nga masikog ti asawam. Baka mo't no bidot na ita. Paniknikan nyo ka din. Doktor ka di tinangibaga. Uwan tatang. Nagkalpasan nga nag-pregnancy test ni Maylene. Saan kami pa nga nakontento na pang kami nagpa-check up iti doktor. Kinumpirmaran ti doktor. Nga adanton may kaduang apu ko yo. Aguri ka. Aping nga kasla di kayo maragsakan, nanang, tatang. Alasikan ti magibagaking kwa na bakay. Tapakanik man pala di kiti manok ka. Tapanunutik man. Nukasano nga nagsikog. Ti asawa na. Tang, anja ti kayo sawen? Ay na, lakay. May kadwain na ang mangibaga. Ay sikan bakit, sikan. Nalalaing kalaang. Anya ti ibagbagan ni tatang nanang. Baraw, Aping ibaga yung imposible nga agsikog ti asawak. Apigas na mas daaw kayo nga nakaaramid kami iti anak mi. Apigas na di kayo maragsakan nga maadaan kayo tunay ti may kadwa nga apu ko. Nanang. Ricky Baraw. Imposible ko na may taamumay nga ibong ka. Anya? Saan ka di nga may sa tibukal-bukal mau? Nanang, kunayo mo't nga normal lang. Saan? Anya? Saan nga normal day tabaraw? Kay kunayo idi ubingak damdamagig no abi may mesad bugol-bugol ko. Kastamot ni tatang nga kunayo. No kasta. Nagulbud kayo. Wan ko nami laang tapno di mon panunutin pa nga naidumduma ka iti sa baling nga lalaki. Anya? Nga men, idi ubing ka pa'y laang awan pa'y tinakam mo ide. Na disgrasya ka. Kat naopera ka, kat naikat deta may isa nga bukol-bukol mo baraw. Kat deta nabate, ibawang ko na ti doktor. Saan ka nga makaputot pa? Anya? Saan dak ngarabakan ti kasta nanang? Ada pa maniknik ko nga sa anak nga baog wano saan nga ibong dito bukol ko. Dito itlog ko. Na nakaaramid kami nga rod. Kini Maylene nga asawak. Dahil nga rod ti burbur tiya kada kami anak ko. No kasano nga makabuo kayo, idinto nga ibong mat. Tamay may sa nga itlog mau. Anya? Aguri ka. No kasta. No amuyo nga ibong titlog ko. Apingar nga ididamo nga amok kada kayo ni Maylene. Nga ibagak nga masikog. Nga nasikugak. Nga adanton apu ko yung kanyak. Apingar kasta ulit tiragsak yun nanang. Sakit ita nga ibagak nga adan may kadwa nga apu ko yung saan kayo nga maragsakan? Maragsakan kami idi abaraw. Taure no saan mo nga kapkapin ano. No laki di ibilang mo nga bukod mo. Akit awatin me. Tati amom akit amom nga saan mo nga putot. Tisikog ni Maylene idi amok nanang. Nga uray no masikog isuna. Uray no amok saan nga siya tinakasikog keng kuana. Inayat ko lata isuna. Kat inyam amok kada kayo. Ngayon bagak kada kayo nga siya ti akin putot tisikog na saan ka di. Wan baraw. Nga idi ibagam kada kami. Amomin nga sweet-sweetik ka. Anya? Ang maragsakan kami. Tauray no kaskasa daw. Uray no ibong tamay siya nga nabati nga itlog mo. Maadaan kami latamot at ibilang mi nga apo ko mi nga balin nga liwliwami kinitatang mau. Anya?
Saan nga pud no day tananang? Sa putot ko di sikog ni Maylin ita. Putot ko. Ngamin, nakamit nagaramid. Deta tijak masungbatan ba raw? Ang sarita kayon to iti asawam. Ang empty panagkunak. Adda sa balingar aramidin ni Mayleng. Saan nga pud no day tananang? Iketyo sawen? Saan ko manen nga putot di sikog ni Maylin? Dahita tinalawag nga kinapudno. No na masikugman nga paiso ni Maylin. Sa bali, tinakasikugma raw. Ta imposible nga sika. Na ibong araw ti kakaisunan nga itlog baw. Saan? Saan nga pud no day tananang? Saan? Ay, Saan nga pud no day Saan? Saan? Ay, di ka di pa simbangpot ni Maylin baraw. Saan pa nga ron tatang? Planom ka din nga kasarita ita. Nga salangadan no palutputan no sino ti nakasikog keng kuana. Tang, aging gay tagadyak pa maaklon nga. Nasaan ko nga putot ti sikog na. Ngamin, napigsa ti riknak nga. Ay nabaraw, siya kung ti mangibagbagaking ka. Saan mo nga kabailan ti mangsikog iti babae? Tasi, didingigak iti ti kuna ti doktor. Impakita na pa di nabati nga, neta na nabatbati nga itlog mo. Awan nga talaga tinamnaman na. Umatoy. Apay tang, umatoy tapitikag, takitaim awan tirik na. Tang, ang mga pitikin na. Saan mo nga marik na? Saan tang? Umatoy, tapno may mapanik ni kaking ka, tapno mamati ka. Nga awan data, awan tirik na no pitikag. Ang mati nansakit lang tatang. Saan nga ron ganasa kahit baga awan nagyan na. Damat lang atang. Alaman, damagikin ka. Kaano tinaudi nga nariknam nga nagsakit si makid na takakaiso ng itlog mo? Ha? Oh, awan malagip mo. Ngamin, awan ti mariknam nga sakit no mapitik day tawon no maipit no anyaman. Ti tatang mo, naanadaklain nga. Ay, nag-amot to'y tapitik, tap no mamati ka, kunak lang ka rin. Saan tatang? Tinada kayo tatang. Ay, kasasayaatan na kasaritak ni Maylin. Dahil tati kasayaatan garabida. Angin, ti kaamak ko tatang no. Mapanik ni kak, nga pudno nga saan nga sakti. Akin si kung saan garog nga si kakunak ba? Amot ti tapitikag tam no saan tatang. Kapag kasladi ka mamati ka da kami kininanag mo. Nga si ka, baog ka. Saan ka nga makaputaw, taibong nga ron, data ka kaiso nga itlog mo. Iso nga sa langadom, ti asawam, no apeng nga nagsikaw. Diyak mo no, anya titi mo am, anya titi mo amaw nga kunam. Diyak mo ti aramide. Anya. Mga nuya dayunan ni Chloe kada tayo. Ay, unan niya. No sa langadag iso na. No apaag. Mga makisina kanya kat sumurot iti sa bali nga lalaki. Kat iya dayunan ni Chloe kada tayo. Ay, sigurado nga maluksaw ni Nanang Mau. Gusto na dati may sa nga apo ko nga ure amumi nga di tayo kapkapin ano. Taimbilang mi nga ruden ni Baby Chloe nga kasbukod may. Ang numanayunan ti maysa ay katawanin na. Sa maamuan na nga, baog ka. Katawaan na tayo na baraw. Gusto ko man di maysa. Sigurado kami nga saan kayo nga maadaan iti anak. Sigurado kami nga saan nga manayunan ni Chloe. Ang imidi ibagam nga masikog. Ay, kitagsidao kami na. Sa bali daytan. Sigurado kami
nga lipliputan na ka ti asawang baraw. Kasano nga ron ni bagana? No aminin na king ka. Tang, aminin na nga saan mo nga putaw. Agkid daw ti pamakawan mo. Ibagana nga nagbidot laeng, nasulisog laeng, nailawan laeng. Ket ipaako nan tuman king kan. Aklunem tumanan, ti sikkog na iti sabali nga lalaki. Ket samon to, sayon to ipaaywan kada kami kininanang yaw. Di pa agay aywan kami ti duwa nga apo kung saan tayo nga kapkapin ano. Ang imbilang ko ni Chloe nga kas bukod ko. Impatig ko nga kas nagtaod kanyak tang. Ure mo da kami abaraw. Imbilang mi akas pudno nga apo ko may iso nga di mimot kayat nga mapukaw isuraw no maiyadayo kada kamay. Ang imdi mimot kayat galipliputan na ka ti asawa. Hanya nga ron ti aramidin tatang. Ay ka mo baraw. Saya at siguro no da pagsangsangwan ta nga pagpanpanunutan no hanya taramidin ta. Nay. Ni, ang damot butay o ti Jin tatang. Amok problema ka baraw. Kada iti kasasayaatan nga inumam, no agproblema ka. Jin, una. Dahil ito, iti makaitid king ka iti nalimpyo nga panagpanpanunaw. Kada ada problema ang baraw, di siya tam. Tapno saan ka nga agadisdesisyon. Tapno nalimpyo at panunot mo. Yeah. Dapat siya glaskaw, dapat tanumain. Pulutan lat kurangin, agura kay tanak magala. Tai siya tanta deta. Mayat sangang pa iso. Bayat nga itagtagay mi, mininom kami ti Jin. Panunutin mi kintatag no anyat kasasayatan nga ramitin. No sa langadik ti asawa. Baka no makisina kanyak at sumurot iti sa bali nga lalaki. Sumurot ti nakasikog keng kuana. Ket iya dayo na ni Chloe kada kami. Numot saan ko nga sa langaden. Ket ibaga na kanyak. Aminin na nga nagbidot. Nga liliputan na. Ket agkid daw ti pamakawan ko. Pakawanik ka di. Anyan tulat bagat anyan tulat ko na tataon no maamuanda nga. Ada duwa nga anak ko nga saan ko met nga putot. Ala dito may isa maawatan. Ta single kumbaga single ma'am isuna disgrasyada no. Intarayan ti lalaki nga nakasikog ken ko ana. Siya inakok laeng di responsibilidad. Ang no may kaduwang ang gundaway hakat sa bali nga saritaan yan. Ay, kahit yan, tayo pulutan, baraw. Ay, grugyan tan tiag shot. Alawin tatang. Lay tagay mo baraw. Siyak mo tiag tagay. Sinublat talatan. Pagpanpanunutan ta. No, anyat kasasayatan nga ramidain. Ada na panunot kuntang. Oh, kitaan. May isa pa'y latagay mo kat nakapanunot kan. Iso nga mayat da ito Jane, baraw. Basta da problema. Kat agpampanunot kat solusyon. Jin, tisungbat. Anya da ita na panunot mo baraw. Agsurat aklatan kinikasin yung tatang. Tagpabalakadakman no, anyat kasasayatan nga ramidain. Hey, nasayaat da ita nga na panunot mo. Ala sige. Agsurat kan tong karot baraw. Taagbuyak to. Alawin tatang. Agsat ta pa'y arda. Busin ta dito yung mesa nga 4 kantaos. Ala sige tatang. Nagsurat ak nga rod kasin yung tapod no ti kunak nga jak maitured ti mangsalangad kini Maylin. Iti pananglipot na kanyak. Awang pa'y ti amuna, di na pa'y amu nga amukon nga lipliputan na. Tatila tanam namaan na ket panpanunutek
wenno amok nga sikog wenno putot ko ti sikog na. Ngamin no ibagak ken kuana nga amok nga saan ko nga putot ti sikog na, nga amok nga lipliputan na, baka ti pagtungpalan na ket agapa kami, agsina kami, ket no agsina kami, ket sumuro ti sabali a lalaki, amangan no iya dayo na kada kami ni Chloe. Ay, nagrigat. No aklo wenno saan ket no salangadek ket aminen na tibidot na agkid daw ti pamakawan kanyak ket ipaako namanen kanyak ti responsibilidad ti may kadwa nga sikog na nga saan met asyak ti akimputot. Diyak amo ti mariknak kadaytan to nga gundaway. Nangrunad digiti naganak kanyak. Nga di damat maragsakan nga maaddaan da iti may kadwa nga apo ko nga saan mi kapkapin ano. Alaik man nga rod ti kapanunutan dagiti viewers kasinyong isu nga nagtaklinak ti programam ket daytoy ti pakabuklan ti surat ko nga sapay ko maket nakaibatit adal kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya ket sapay ko maket nakaited liwliwa ken pagsarmingan ti biag. Agyamanak ti anos ken laing mo nga nangi drama nang ted biag ket sapay ko matulungan dak. More power to your program, Kasin, and God bless everyone. Tuy ibong. Tuy ag problema apagayam mo. Ricky, iti Ilocos Sur.